okuhabura okukozerwe Monsignor Peter Kaberenge Olvika General wa Kagadi Vicariate omukushaba okwijika ekiro kya Elizabeth Omuhikiriire okwebembirwa omugongo gwa Nankurabye omuparishi ya Kagadi omubureberezi bwa Hoima. Tukubatera nywena kusemeza graves zanyu ebituro mu byalo ebimuli bate kikiro burungi nuko kugendaga no musabira omuntu wo akwana bwakwika omuyiguru na kusabira abakurisitu bejumbiro mu kwijika ekiro no bagera ngo nibatunga okuganyurwa okurabira Omuhikiriire wabo Elizabeth. According to Saint Elizabeth, nutwega kuba loving the poor, caring for the poor. Nambwenu Elizabeth, that is the key thing that I have picked. Kandi okusiga ebijuma ebirungi kandi ebibonire. Elizabeth yayendaga muno mukama kandi ari umukozi kandi nayenda muno abanaku abatakwesobora. So itwe Nankurabye, we are just proud of that. Kandi niwe tugenderaho ebintu byakozere. Kandi abakirire bekerezia bitu nitubegaho ebintu bingi obumanzi obugumisiriza kandi no kugumira hadini yitu. Aha mukoro ogu Monsignor Kaberenge abyire omutinka akamanyiso ko kurinda ebyobuhangwa. Misa y'okujaguza ekiro kya Elizabeth Omuhikiriire yebembirwa omugongo gwa Nankurabye hamwe na kwaya ya St Ambrose Institute of Sciences kandi abakurisitu bijukire ebikorwa by'embabazi ebyakozirwe Elizabeth obwakihuriire. Gashoka Thomas tumwebaze.